Assalamu alaikum, lijepom pozdrav, dobro mi došli u novi video. Evo mene opet u jednom novom ambijentu. Nemojte se preplašiti ako nestane struje. Inšallah nisu neke paranormalne aktivnosti, nego ovaj produžni kabel koji koristim za osvjetljenje nešto šteka, pa eto samo da naglasim odmah na startu. Noćas sam odlučila ovaj komplet video posvetiti vašim pričama, pošto je došlo puno toga putem maila, putem komentara što ste pisali, interesantnih priča. Neke su me baš rastužile, neke su me prestravile iskreno i eto, da mi se ne bi puno toga nagomilalo, a da nikog ne zaboravim, ne izostavim, idem odmah danas, odnosno noćas sa vašim pričama. Pa da počnem. Kod mojih pratitelja mi je poslao jedan interesantan mail. Radi se o događaju koji se desio prije nekoliko desetljeća upravo u mjestu, odnosno nadomak mjesta gdje ja živim, za koji ja nisam nikad čula, mada mi smo veoma kratak period tu, tek smo doselili. Ali tu imate jedan detalj koji je meni bio isto jako čudan i interesantan, ali neću odmah na startu spomenuti da ne pokvarim odmah priču na startu, da ne otkrijem o čemu se radi, ali pokazat ću vam na kraju i stvarno interesantna priča. Priču mi je pričao moj dido koji je upoznao tog čovjeka i moj rahmetli otac ga je upoznao. Nekad od turskog vakta, iz vremena Osmanlija pretpostavljam, prenosi se da je čovjek išao u džihad, to jest borbu, te da mu je glava odsječena, te je nosio svoju glavu u rukama i došao do tog mjesta gdje je pao i ukopan bio. Tu zemlju, gdje je pao i gdje je ukopan, kupio je katolik na kojoj se nalazi i dan danas taj mezar, odnosno grob. Šehidski mezar, a šehid je onaj koji ide u borbu na Allahovom putu i pogine. Čovjek kome se desila ova situacija je bio pobožan i pošten čovjek iz sela Obrenovci, vršnjak mog dide rahmetli. Vraćao se sa posla iz druge smjene, te je tom dionicom puta išao u gluho doba noći, pješice. Nedaleko kako je prošao taj mezar, začuo je glas kako ga doziva, da ga sačeka da idu zajedno. Čovjek, taj što ga je dozivao, kako se ja sjećam te priče, zvao ga je imenom. Te ovaj zastao. Kada se okrenuo, to je bio čovjek u zelenom odijelu, čist. Pitao ga je dokle ljudino. Ovaj je rekao da ide sa posla kući, te ga je ovaj upitao da idu zajedno. Čovjek u zelenom je rekao ovom pobožnom čovjeku: ja bih te nešto upitao. Ovaj reče: pitaj. Vidiš ovaj mezar ovdje? Čovjek je rekao: da, vidim. Čovjek u zelenom je rekao: to je moj mezar. Svinje od ovog katolika dolaze, kopaju mi mezar i vrše nuždu. Uzmi 5 ljudi iz svog džemata i otiđite kod ovog Hrvata, katolika, otkupite ovaj dio zemlje, a ako ne pristane, desit će se loše stvari. A ako imaš neku želju, ispunit ću ti. Ovaj u nevjerici istravljen kaže: volio bih vidjeti rahmetli majku, da pričam sa njom. Te je na posljedku vidio svoju umrlu majku i pričao sa njom, a između njih je bila barijera, nevidljiva, i nije mogao dodirnuti. Pitao je mnoge stvari svoju majku. Kada je završio razgovor, došao je kući trčeći, bez duše. Žena ga je dočekala, bio je izbezumljen, te je sutra dan postupio kako mu je ovaj šehid rekao. Otišao je na podne u džamiju i skupio 5 ljudi ili 4, ne sjećam se tačno.
Otišli su kod ovog katolika, rekli mu, reci koliko hoćeš para za ovaj dio zemlje. A on je odbio i rekao da nema šanse da proda, iako su ga upozorili da će se desiti loše stvari ako ne bude dao. Opet je odbio. Ljudi su se vratili kućama bezuspješno. Nakon svega par dana pogine mu jedan sin. Nakon nekog vremena isto pogine i drugi sin, te ostane žena i još treći sin. Nakon nekog vremena razboli se i žena. Na samrti usnije san o ovom događaju, te ga pozove i kaže mu da mu nikad neće oprostiti za ovo što je uradio, te je ona umrla. Svi su pomrli u mjesec do 40 dana. Probojavajući se da će mu umrijeti i treći sin, nazvao je ovog čovjeka iz Obrenovaca i dao u hajr tu zemlju bez marke da se ogradi mezar, dao u vidu milostinje, jel? Ne tražeći za uzvrat nikakav novac. Imam 27 godina, kaže autor ovog maila koji mi je poslao. Unazad 7-8 godina oko tog mezara je bila željezna ograda. Sada je oko tog mezara ozidan zid od kamena. Mezar je kompletan, ograđen sa svih strana velikim zidom, a svaki zid je od željezne ograde udaljen 1,5 metra. Taj mezar je vidljiv svakome pored puta kada se prođe škola u Lokvinama, to je škola u koju ide moja Asja, pa možda nekih 100 metara sa lijeve strane pored puta u toj avliji. To je znači tačno tamo gdje mi skrećemo za Janjac, jel, mjesto gdje ja živim, odmah nadomak tog skretanja je to mezarje, groblje, greblje. A taj čovjek i treći sin su ostali živi. Moj rahmetli otac upoznao je ovog čovjeka kome se ovo desilo dok je sa kolegom vozio kombi. Pokupili su ovog čovjeka jer su išli u tom pravcu. Da ne ide pješke ovaj kome se ovo desilo, te je očev kolega ocu rekao, znaš li ti ko je ovaj čovjek? A moj otac upita ko? To je onaj što mu se to i to desilo. Te je rekao, ljudino, de nam ispričaj. Čovjek je rekao, de stani mi ovdje sa strane, a ja ću kući pješice. Pretpostavlja da mu nije htio ispričati, jel? Moj dido je poznavao ovog čovjeka. Eto, to je taj mail. Ja ću u video ubaciti sliku mezare kako danas izgleda. Znači, svakodnevno prolazimo tuda. Nisam nikad... Pitali smo se i sanjali ja zašto li je tako tu na tom mjestu i na taj način ograđeno. To nam je prvo zapelo za oko. To su oni baš starinski, osmanlijski nišani, nadgrobni, jel? Eto, sad znamo i tu priču. Veoma, veoma interesantno i puno ti hvala za ovu priču što si podijelio sa nama i radujemo se i narednima kako si i ponudio da pošalješ. Interesantnih priča poslala je jedna pratiteljka anonimno i to nekoliko, pa eto, da pročitamo. Kaže, jednom sam imala susret sa zmajem ili mi se to možda samo učinilo, ne znam. Vjerovatno zvuči nestvarno, ali se tog događaja i dan danas jasno sjećam. Vraćala sam se od rodice koja živi u istom selu, otprilike kilometar udaljena od nas. Već je bio akšam, suton, i učio se ezan. To je poziv za obavljanje molitve sa džamija koji se čuje. Kada sam krenula kući, malo sam odmakla od njene kuće i ne znam ni sama zašto, podigla pogled prema nebu. Tada sam ga ugledala. Jasno sam vidjela zmaja, onakvog kakav se opisuje u kineskim mitologijama, dugog, zmijolikog tijela bez krila. Imao je 4 noge, ogroman rep i veliku glavu sa dugim brkovima i grivom. Koža mu je izgledala kao zmijska,
Bio je ogroman i djelovao je veličanstveno, ali istovremeno i zastrašujući. Noge su mi se ukočile od straha, a pogled nisam mogla skloniti sa njega. Samo sam stajala i gledala. Nakon nekoliko trenutaka spustila sam pogled prema zemlji, a kada sam ponovo pogledala u nebo, više ga nije bilo. Tada sam počela trčati kući. U glavi su mi prolazile svakakve misli. Šta ako me napadne? Šta ako me odnese negdje daleko? Bila sam potpuno preplašena. Kad sam stigla kući, odmah sam ispričala dedi šta se je dogodilo i zašto sam tako uspuhana došla. Naravno nije mi vjerovao i čak se malo šalio na moj račun. Ispričala sam i Neni, a ona mi tada ispriča jednu staru priču. Rekla je da postoje žene koje rađaju zmajeve. Navodno zmajevi dolaze udanoj ženi noću i ona zatrudni. A da toga nije ni svjesna. Žena i njen muž misle da očekuju obično dijete, kada dođe porod umjesto bebe rodi zmajeve. Ispričala mi je priču o ženi koja je rodila dvojicu zmajeva dok je muž bio na putu. Čim ih je rodila, oni su odletjeli do prozora, progovorili i upozorili je da nikome ne smije reći šta je rodila, inače ih više nikada neće vidjeti. Ona je šutjela iz straha. Ljudi iz sela su je stalno ispitivali gdje je beba i šta se je dogodilo, ali nikome ništa nije govorila. Navodno su joj ta dva zmaja dolazila svake večeri kako bi dojili, a zatim bi ponovo odletjeli. Tako je prošlo 5 godina, a nije smjela reći istinu čak ni svom mužu, iako joj je prijetio razvodom. Jedne večeri zmajevi su došli i rekli da ih mora osunetiti, obrezati, jel? Kada se to pročulo po selu, svi su došli da vide šta će se dogoditi. Međutim, prema priči, njih su mogli vidjeti samo njihova majka, njen muž i čovjek koji ih je sunetio. Naravno, ni meni ta priča nije zvučala stvarno, baš kao što ni ljudi ne vjeruju u mom iskustvu. Kasnije sam jednom hodži ispričala šta sam vidjela na nebu, a on mi je rekao da je moguće da je šeitan samo uzeo takav oblik. To i ja vjerujem iskreno. A što se tiče ovog dijela o rađanju zmajeva, to je teški oblik sihira, magije, opsjednutosti i nije nemoguće, mada svi smo se složili oko toga, danas nemaju više ni potrebe da tako nešto rade, jer su među nama, što je neko rekao od vas, ušli su u našu dimenziju, udomačili se, a mi smo im nažalost ljudi, sa svojim ponašanjem, bahatosti, nevjerovanjem, griješenjem otvorili vrata široko. Druga priča, jednom sam opet bila sama u kući sa dedom i nanom. Napravila sam kafu i krenula da ih zovem da pijemo zajedno. Prvo sam otišla nasprat da vidim jesu li gore. Kada sam ušla u sobu, vidjela sam dedu kako traži odjeću za kupanje. Djelovao je sasvim normalno. Pozvala sam ga da dođe na kafu, a zatim sam pogledala kroz prozor i vidjela Nanu vani kako šeta po dvorištu i čupka travu. Pošto nisam htjela vikati iz prozora jer slabije čuje, odmah sam krenula niz stepenice da je pozovem. Međutim, čim sam izašla napolje, ugledala sam nešto što me potpuno sledilo. Dedo i Nana su već mirno sjedili za stolom u dvorištu. Pitala sam ga, jesi li ti malo prije bio gore? On mi odgovorio da nije i da se već ranije okupao. To mi nikako nije imalo smisla. Bilo je nemoguće da prije mene siđe i sjedne vani tako smireno, kao da već dugo sjedi. Niz te stepenice siđem za 10 ili 15 sekundi,
Postoji drugi izlaz, ali ja sam odmah išla prema glavnim vratima. Stepenice vode direktno do njih. Da sam usput ulazila u kuhinju ili neku drugu sobu, možda bih pomislila da me nekako zaobišao, ali ovako nije bilo moguće. Ono što sam gore vidjela izgledalo je potpuno kao moj dedo. Govorilo je isto kao on, šalilo se na isti način i ponašalo se potpuno prirodno. To je dokaz, hajmo reći, svakome kome se to desi da džini kako mogu uzeti oblik ljudi i imitirati glas i da nas Allah sačuva, samo ću to reći. Treća priča. Jednom mi je prijatelj ispričao priču koju čuo od starijih ljudi iz sela. Kaže da se jednog Ramazana na teraviji pojavio nepoznat čovjek. Dolazio je svako veče, ali niko nije znao ko je on, niti odakle dolazi. Bio je tih, miran i ponašao se sasvim obično. Tada je u selu bio običaj da svake noći jedan domaćin nakon teravije, molitve u Ramazanu koju klanjamo u džamijama, pozove ostale ljude na sjelo, pa bi zajedno sjedili, pričali i družili se do kasno u noć. Jedne večeri tokom sjela, jedan čovjek upita tog stranca: ko si ti, odakle dolaziš? Nepoznati čovjek odgovori: ja sam taj i taj. Pa potom pozva sve prisutne da sutradan navečer dođu kod njega na sjelo. Sutradan su ljudi krenuli za njim. Hodali su neko vrijeme, a onda stigli do mezarja, groblja, greblja. Ljudi se začudiše, a stranac reče: ne bojte se, moja kuća odmah ovdje. Prišao je jednom grobu, a zatim se kabur otvorio. Čovjek im tada reče: hajte bujrum, dobrodošli, uđite, jel? U tom trenutku sve ljude obuze strah i svi pobjegoše osim jednog, baš onog čovjeka koji ga je prethodne večeri pitao ko je i odakle je. Njih dvojica uđuše u kabur, a on se zatvori za njima. Kaže, priča se da su unutra jeli, pili i razgovarali sve do sabaha, do predzoru, jel? A predzoru čovjek reče: ja sada moram poći kući, imam ženu i djecu. Nepoznati ga isprati, a kabur se ponovo zatvori. Međutim, kada je stigao svojoj kući, primijetio je da sve izgleda drugačije. Kuća je bila obnovljena, a unutra su bili neki nepoznati ljudi. Zbunjen upita: gdje mi je žena? Gdje su mi djeca? Ko ste vi? Šta radite u mojoj kući? Ljudi ga začuđeno pogledaše i upitaše ko je on. On im tada reče svoje ime i objasni da je sinoć poslije teravije otišao na sjelo i da se upravo vratio kući. Tada mu on odgovoriše: naš djed se zvao tako kao ti. Nestao je davno, još dok je naš otac bio mali. Pričalo se da je jedne noći poslije teravije otišao na sjelo i nikada se više nije vratio. Fascinantna priča. Imamo još dvije. Kaže, nane, ninen, baka, majka mi je nedavno pričala da je njen brat nekad davno išao putem i naišao na komad šimle sa ekserom u njemu. On je to uzeo i ponio kući da ne bi nečiji konj stao na to ili krava ili da se neko dijete ubode i tako dalje. Došao je kući i ostavio to u drvarnici. Klanjao akšam, nahirio se i čekao jaciju. Dok je tako ležao, ušla je neka nepoznata žena u bijelom i počela galamiti na njega kako je taj komad šimle sa džamije, da to nije smio uzimati i da će ga ona sad ubiti kad dođe isto tako čovjek njenih godina, također nepoznat i u bijelom. Kaže tada taj čovjek: nemoj ti njega sad dirati, ovaj čovjek je klanjao akšam i čeka jaciju. Kaže ta žena: dobro, sad mu neću ništa, ali čim svane, odnesi to gdje se našao na sred puta. I tako on, čim se razdanilo, pođe sa tim putem
kuda juče prolazio i ostavi to na sred puta. Kaže da mu se od tada više nikad ništa nije priviđalo, niti je ikad više uzimao išta sa puta. I posljednja priča za noćas. Ovo se meni desilo ovog Ramazana. Ja uz Ramazan ne spavam do sabaha. Dođe se sa teravije, malo se poradi po kući, pogleda se koja serija i u tome i sabah. Sehurila sam, jel to je onaj obrok koji se jede pred zoru kad postimo u toku mjeseca Ramazana, uzela abdest, to je očistila se pred molitvu, klanjala, obavila molitvu sabah namaz i legla spavati. Onako već zadrimala i jedva dočekala da legnem. Kad sam legla, ma nije prošlo ni 10 minuta jer ne mogu zaspati čim legnem, neki tih mio nježan ženski glas reče: Erna, hajde ustaj. A Bože dragi, samo je Nana bila u kući, a ona u svojoj sobi. Vrata moje sobe zatvorena, prozori zatvoreni, roletne spuštene. Nije mogao niko nikuda ući, ali taj glas kao da mi je neka žena došla tako blizu pa šapnula na uho. Tako je zvučalo. Ništa, ja ustala, sjela, mene tad strah uhvati. Ustade, upalim svjetlo. Hoće li me nešto uhvatiti kad ustanem? Ili je možda melek maut došao po mene? To je melek smrti, anđeo koji uzima dušu. Posvijetlim telefonom, nema ništa. Ono mene strah. Pokrijem se dekom, zagrlim jastuk. Iako u strahu, odmah sam zaspala. Tako brzo nikad nisam zaspala. I sad pratiteljka koja mi je poslala ove divne priče, kaže u nastavku moja Nana, ima mnogo ovakvih paranormalnih priča, ali nikako da sjedemo, da se dogovorimo, da to snimim ili zapišem. Postoji priče o hođenici koja je prala odjeću petkom, čovjeku koji je bacao dijelove tijela sa sprata džamije, o umrlom vojniku koji je svoju ženu doveo do kabura da žive zajedno i tako dalje. Ako se jednog dana nakanimo, poslaću vam i ove. I meni su stvarno zanimljive ove priče i uživam u njima. Pogotovo jer sam i sama proživjela mnogo. Maksu selam. Likmu selam, hvala ti puno. Naravno, radujemo se, svi vjerujem ovakvim pričama. To je to što se tiče noćašnjih priča koje ste mi poslali. Neću duljiti, eto toliko da pred spavanje imate nešto jezivo poslušati, a vi svakako, a i ja inšallah, obavite svoj namaz pod abdestom, proučite šta je za proučiti prije spavanja, okrenite se na desnu stranu i ugodna vam noć. Vidimo se ako Bog da uskoro.